ndiko nditanganedza kha YouTube channel yanga hune ra khou makeup and fashion na musiri ḓa vha ri khou sedzana na zwithu zwa fashion. Arali thoma ni khou ḓa kha YouTube channel yanga I khombela ni subscribe saizi ri tshi zwiḓivha zwa uri September yo thoma ndi ṅwedzi wa zwimima na dzi party. Hey, hu busy, so nṋe ndi khou ḓi ni sumbedza zwiṅwe zwa zwithu zwine nda ambara zwone musi ndi tshi ya dzi phathini nga maanḓa kha zwithu zwa vhufa. So zwe nda ambara po ndi tshikete tshi itaho nga labi ḽa miṅwenda tshitswuku, so arali ni sa khou zwi vhona zwavhuḓi khamera yanga i sa khou tou shuma sharp. So ndo tshi phera na body suit na ambara na matap-tap. Nda wana zwi shapo zwi sedzea zwi vhonala tou nga ri it's a dress, ndi rokho mara a si rokho, ndi tshikete na tshikhipa. Tshikete nda ndo tshi wana RJ Design Thohoyandou. Nane po ndo ambara rokho na yo vhona ndo nga tshikhipa na tshikete mara ndi rokho. Nga ambara I think it's blue, yellow and orange, and then rokho ndi funa uri i tshi ḓa i ḓa na tshi tsho tonga ludugu nyana, so arali ni muthu o kona u vhofha dugu ya naka. So ndo dovha nda sumbedza hafho ndo ambara matap-tap na musi ndo ambara zwienda zwo re nṱha nyana, so arali ndzi fana na makwaikwai ndi nga i dzhena nga makwaikwai and still look good. Nda ndo i wana RJ night. Zwino heinoni ndi favorite yanga, ndo i wana nga size 34 Fashion World. Ni songo sea ra ni khou vhona mutila 34 ya hone ndi khulwane, so ni songo sea ra ni khou vhona mutila. Ndo to i phekisa nga murahu for the sake of the video, ndi ḓa nda i fhungudza. Ndo no ḓowela uri ndi a renga zwiambaro zwa ḓivha zwi zwihulwane kha ni khondoni nda ḓi fhungudzela nda bva zwithu. So ndo i phera na tshikipa tsha na vese ya yellow cause hei rokho hei tshikete tshina vhuthoma-thoma ho no tonga yellow, so nda vhona uri muvhala une nda nga u phera nayo wanaka zwavhuḓi ungavha yellow. So matap-tap nda wana gai ndo a wana as a gift from hubby. And then rokho i no khou tevhela, this one is also my favorite. Ndi funa aimanyi i bvisa zwithu zwo teaho. Sorry, just that ndi tshi fodiwa fanoni ḽa ḽi tshi vho yo kovhela, so a i ngo to bva zwavhuḓi, but ndi labi ḽa mandevhele. Ndi khou fulufhela uri nayo ndi i takalela. Don't forget to subscribe and share, man. Ndo livhuwa thi. So nda dovha hafhu nda ambara heinoni rokho nayo na i sedza ndi labi ḽa
traditional na musi ndi songa tou amba uri ndi ya vha tradition ifhio mara ndi labi ḽa vha traditional. Then heyi rokho ndi i funa uri i tshi ḓa i ḓa na dugu, so arali muthu wo kona u vhofha dugu you can make it look wow. Zwino nṋe ti koni zwo vhofha dugu, so ndo thoma ndo i ambara na mataptap, mara arali muthu wo prefera makwaikwai hafho ndo i sumbedza uri ndi nga ḓi ambara na migo. Ndi vhona ungari i nga dovha ya tshimbila zwavhuḓi na migo ya blue. Now to the following skirt, hetshinoni ndo tshi renga ṋaṅwaha zwezwino ndo tshi wana Mr Price, and guys ni songo ntseya ndo tshi wana tshi na size khulwane, ndo tshi wana nga size 34 mara ndi tshulwane, so for the sake of the video ndo to tshi phekisa nga murahu, so ndo tshi phera na mataptap. Ndo wana gai mataptap? Oh, ndo wana sa gift from hubby. So ndo tshi phera na tshikipa na vese ya yellow nga nṱhani uri tshi tshikete tshina vhuvhala ho no tonga yellow natsho tshi ḓa na dugu, so arali ni tshi kona u vhofha dugu tshavha ndi tsho tsha naka. So guys, hafha ni ḓo mpfharela tshedza tsho vha tshi khou thoma u ṱuwa tsha fhethu he nda vha ndi khou shooter ndi hone. So with this dress I love it, ndi i funa. Nayo ndi labi ḽa mandevhele. Yes, so ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine nda khou ambara zwone nga hetshinoni tshifhinga tsha ṅwaha. Arali no takalela zwine nda ni sumbedza khombela ni songo hangwa u subscribe no share no like. Ndo livhuwa ri ḓo ṱangana tshifhingani tshiḓaho.